Kapitan Inteng! Ada papanak ita tuyang. Sa dino manang, Mapanak ita ayan ni pari Manulo anyang itaramidom ijay. Basta, adaramidan me. San amabalin amapan ka, taad da curfew. Kan mga nunalaaw kayong tumanin ijay. Saanin? Awan lat amok. Si kapay, numabartag ka. Alan atuyang. Palubusan na kon. Promise, saan kami analaaw? No imbagak asaan? Na? Saan? Di mo ipapilay. Di ka mabain, akanayon ka ang mairek-reklamo yung barangay haul, ah? Basta, inakaw! Na, badong! Ang sublika! Kanya ti araramidem dito'y balay, Tata Badong. Adda ka di pa'y nabating anak mo, Manolo? Ay, adupay Nasayat nga ron no kasta. Oh, adto'y, ginatang ko da ito'y apulutan ta. Ay, amangan no agronda da chip kwarog ita, Tata Badong. Magron dadalaeng, maan ano ko ma. Winarningan datan. Tanalaaw ta ka no kasta mabartek ta. Na, Sa may isa, anda curfew. Amangan no pagmultain data. curfew di tanga. Mangirwar ka kiti ni tibasaw, tarog yan tante aginaw. Mangirwar ka pa iti may sabot iti arak. Nabartek tan, Tata Badong. Ay, Inton bigat manen alagi din, uray may sabot ilan. Sino tinang ibagang aginom kayo iti arak katrabi ayin tatabataong? Nalipatan nyo ka din nga da korfiyaw. Sino ka mangibagbagay iti kasta kanya? Sugaw ka, Tata Badong. Ni chip tanod kwarog ti kasangsangom. Ni Chip Tanod Kwarog? Pili ka tatabataong. Agawid ka ka din when no pagmultahan ka. Hoy! Saan ka kabutang Kwarog? Tata Badong. Oran nga si Bagam! Aginom kami latakin ni Manulaw! Sa nabali at ang balaymat ni Manolo ti pagin inuman ba? Wanangam nalaaw kayo nga raw. Nakababayin ka dagiti ka aruba na. Intun kwan, ireklamo da kayo manay. Aramidin dito'y balay kay Trabin, kwarang. Ni tatabadong nga minanggail. At di balay ni Manulaw. Nabarta kan naglaaw. Unay na dya pare badong tanagtangkan ti ulo na. Si kanti mapaniti ayanda. Di dakmat patpatsain. Talaga na tao Da kayon ti makamo kadakwada. Adumeten dagiti kaaruban ni Manulong agrikreklamaw. Tanalaaw da kanu no kasta mabartek da. Ela, sa ti makamo. Anya ti aramidam dito'y balay na Manolo. Pare! Katerong ba nga pagsalutsudak iti kasta? Trabin, ngam ada ka pala dito'y. Sag paminsan lang mat pare! Apay di ka mabay iti kasta aramidam. Shh! Hindi mo matpigsaan at ang iwat mo pare. Kababayin ka dagiti karuba? Nakababayin da ita. Namin anon, nga inanawa da kayaw. Na. Laklakayan kan. Si kapay ti number 1 nga papaanawa. Kunamlan sino dahi dya parinting batingting. Anyat na pasamak aya. Pinabainan na kitisang wanan ti adu at tao iti rabi ay. Numero 1 kanong agpapanawa. Kay anyangay kung matipagsakitan tinakam mo, kat pudno di mo amo asurutan ti curfew dito'y barangay tayaw. Kahit nasayat nga rin ti kasyang inaramid na. Naga daw tinakanggag iti imbaga na iti rabi ay. Basol mo matlaan nga. Asino nga min tinagkuna amapan ka iti ayan ni Manula? No saan kumaanatangkan ti ulawm kat dimngag ka kanya? Saan kumaanapasamak ti kasta? Balsek to day jay aparenting. Sana may parbang nga pabainan na kiti sangwanan dagiti tataw. Nakaidasara kun iti pangrabyanta, inteng. Umay kan tamangantan. Anyat sida,
Adobo. Ay, nagimasan dong. Sigurado nga ado tekanak ita. Ay, katuwin Ang sakbay ang manganta, agkararag tapay nga umuna. Anya nga dayjay. Kasla danat nag-abato iti bubaw. Ay, ang mga nubo nga laang ti kayo. Sos. Adumot tendungaw. Kasla ado abato ti barbarsak da iti Ay, bubaw. sila waman no asino dayta. Na, ay, sa dino tinagkapuam katrabe ay, sapay nagmayat tangirsim. Ay, wen, naragsakak itatuyang. Anyat mapaspasamak kan kasi ka ba daw? Okay, aklaan tuyang. Naragsakak laeng kunakmet. Anyamanan akalukwan, tinaramid mo jerwar, Anya kalukwan? Dayamay. Apay nga rod akas tatiisem mo. Kaslada kayat nasawain. Saan mo, tuyang? Naragsakak laeng ita. Mala, isiram ki din tiri daw tapno maturog tan. Naimbaga, tas anda ka nakita dagiti tanod anagrunda. Saan ata inuray ko pa amalpas ti rondada? Sakto rimwan. Duaman abalkot ti tinapay, marikwanang. Aken at ti bayad ko. Mabitlaang tayalaan ka Ay, win gaya mare. Adaman damagag. Anya day tama ribanang. Awan ka di tinarik na makarkar na idirabi Karkar na. Apay ayamare. Adda ngamin mangibarbarsak iti bato iti bubong ti balay may. Ngam idi sinilawan may. Awan mo tinakita mi atao. Amangan nunat nag-abunga ti kayaw. Saan mare? Dadakkel abato. Nakitak nga ron itay bigat. Naimbag man ta saan kayo ang nasaktan? Madanaganak nga ron mare. Amangan no ti tawa minton ti barsaken da. Ay masapol nga galerto kayo. Ano kasta mare? Narigatan. Amangan magtatakaw mo dagita. Anya ngay, inikat mo wenno dinalusam dagiti bato iti bubong? Ewan dong. Kasi nung matatawan panunot na anangaramid iti kasjay. Imbis nga ginanaak, saan? Taday nalusa ko na. Tiko na ni Marikwanang. Amangan kanuno agtatakaw dagiti nangaramid iti kasjay. Siguro Binilin nakpay ni Marikwanang. No kasta kano nga adamang barsak iti bubong ta. Saan ta kano aluklukatan tiri daw kan tawa. Taamangan no baro amudos dagiti agtatakaw. No apay nga dapay lang kasto mapaspasamak ket agrunrunda met dagiti tanod. Ay, anya nga iti ammo tayo. Amangan no inuray dalaan nakapagronda dagiti tanod. Kalpasan na, remwar met dagijay nga awanan ba Nagtuyan tigat gatangam nga asen, marituyang. Agyaman nak, marikwanang. Nadamag mo ka din tinapasamak kada maribanang idirabe. Apay, naan-ano da, maray? Adda kalumot ng barsak iti bubong da. Anya, Wun. Ay, talaga delikado ti panawan itan. nakita da ka na no asino tinang barsak, maray? Saan ata nasipnget-mut nga road? Kasta ka day. Iso ada kayo, aganad kayo, Mare. Amangan no barumanan nga estilo dagitag tatakaw dayta. Ay na, amangan no iti ayan da kapitan ti papapanan ni badong tunggal rabi ay. Kat iso ti mang barbarsak iti bubungta. Naibaga na kat kanyak, apinabainan ni kapitan idi na minsan arabi ay. Nay, napauli magkamutan. Ay ikwa maray. Nalagip ko la je lutlutwak nga inapoy ije balay may. Sa dino manen ti papanam katrabi ay. Adda na patag-apag na. Agpudno ka man kanyak ba daw? Si kakaditi ng barsak iti bubong da kapitan. Kurang pa'y nga rod day dyan ngay naramid ka. Kapo iti panang pabain kanyak ni pari intaing.
Ay, nabadaong agsardengkan. Na, Kasanungay, no adda madadaal mo. Kasano no mapunta am titawa da kat mabuong ti sarming na. Aday sukat mo. ha? Ay, isa na bali at saan dan tumot amamuan asya gayam tinagbarsa. Ay, nabadaong, Eh. saan man nga inuubing ti panunot mo? Naskin nga ro na mabalis ko na niya kumpare. Anya klase ti panagpampanunot yaddaken ka. Kas kalaubing! Nay, aday tamanin inteng. Adamanin agub-ubor. Ay, isa naman na yung bakteri daw kanta wadungaw. Wen, inlakon Intun bigat. Mapanak ijiili ta inak agkanbas iti CCTV. Tapno maamuan no asino timang barbarsak iti bubong ti balay na. Wen, kasayaatan day tang aramidam. Kain kasaritak to da kwarog ta grondada. Ay na yung baglangan tayo may kadito balay kwarog. Umayak makikapi ang gangil. Anta ka di bagam? Mabaling ka da dito ikan amaturog inton malam. Apay ka day? Mano nga minin arabe nga damang barbarsak iti bubong ti balay may kanyan time. No kasta, saan nyo pa'y nga amaw no asino timang barbarsak iti bubungyaw? Saan pa'y garon? Dangamin nahatap ko ang gangil. Ay, ibaga man no asinaw. Saan pa'y ang mabaling nga ibagak? Tasanak pa'y asiguradaw iti nakita. Rumwar kami kandikwarog tungaw. Masapul ka day, arumwar kayo. Kasanod no adda makakita kada kayo. Sana balitan damat paglemangan mi kandikwarog. Ay na, ang syakti madanagan itikas ng aramidon nyo. Kas nakunak, ada paglemangan mi kandikwarog. Saan mo't ngamin amasapul arumwar kayo kay? Nasay saya at no rumwar kamay. Tapno makita mi no asino timang barbarsak iti bubungta. Samay sa damat armas mi. Hinta na gangil. Ada kandikwarog. Ilak mong tiri daw kentawa. Hawan, agan-anad kayo. At daing mo nag-itigate yung ang gangil. Kita man na yung bagno asinaw. Kaslan ni pare badong. Isumat ti kunak. Na. Ni tata ba yung magpaisaw? Nagturad day tanakaw. Pay mat. Relax, uncle, relax. Luko at talaga day ta. Na. Ay, iun mo ti flashlight ko, arog. Nagadun timbarsak ni pare badong abato iti bubong ti balay may. Eh, madadaili na. Sigurado kang Eh, gangil. win. Saan nabalita damat in record ka? Saan doon ang makapaglibak ni pare badong? I-switch ko na kastoy. Ay, paray. Una yan, pare. Kunakon kat asika timang barbarsak iti balay da ang gangil, tata ba daw? Ay, agpalawagak, pariteng, kwaraw gay. Sino tinang ibaga? Ah. Barsakam iti bato ti bubong ti balay may. Ay, kwa ngamin pare jay, Di mo itagagaging ga ito. Kat nasakit tinakamaw. Gapo iti imbagak idikan ka. Idi nabartek ka iti ayan ni Manulaw. Ay, kasanaw pinabayaran nakmat ngamin pare. Di mo mat ngamin amo ti maanawa, tata ba daw? Ah. Kas kalaubeng. Ay, Gusto iti imbagan di kwaraw. Sana nasaya ti aramin mo. Kunak no agtatakaw ti mang barbarsak iti bubong ti balay may. Si kagayam. Ala, ibabam dagita abataw tag sarita ta iti nalapat. Ay na, tatabadong. Di ka gumurgura no bagbagaan da ka. Gapoy ti dakes nga aramid mo. Ta para matladay ta iti pagsayatan. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center,
Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Maray, magmagnan samot ni Kapitan numapan ijay barangay haul. Wen, talaga magmagna. Mapan kan agawid. Isumit lagayam abigat ken malum ko amakit-kita magmagna. Kasanumot nga men, nagnginan tiplete. Pudno day tamaray, iso anas ken laeng amagmagna ni Kapitan. Angam, adamat ni Kwarog apagpatuludan na. Ay, agsingirlatan ni Kwarog. Uray angkel na ti ilugan na. Ay, kunak ano libre, no da kayo ti aglugan. Ay, saan maray? Uray siya, agple ti aklata. Oray at dansamot discount yaw. Anya discount? Saan na kami tupay a discountan ni Kwarog? Agtipid tayo, tanay, nanginaamin agagatangan. Tip-tipidak to pa'y. Magmagnaak to pa yun. Uray siyak, insardang ko pa yung ti agaram, tapno Na- makatipidak. Naa. Ay, kasano ko maamakatipid ka, Kwarog, no isardeng mon ti agaram? Siyempre, sana kung nga aglawd. Naa. Awanan ti katiks ka, o di makatipidak. Husto mo't nga men, banang. Kasta ati agtipid. Uray si daan, agtipid tayo maten. Ay! Di mo aramidin day tadungaw. Na. Amumat nga gapsutak no purnatang. Agtipid tayo nga, Rod. Sige. Kasapulan nga min ngagtipid tayo, angkay. Unay kat dagito ang ilawan aya. Tasimrek damutan dito nagti barangay hall. Kat abugam nga min na kagawad. Ababugak nga Rod. Ngam umad-aduda maet Kapitan. Umay pa'y dito. Ayan ko. Ay, us. Kasla kayat dangag diso di tatuktok mo, Kapitan. Apay kumaapagaayat dangag diso itituktok ka. Si kamot, Kapitan. Si kangarod ti sursurutan da. Ay, saan ba ta? Ay, padasa man ti umakar. Dito ka banger. Ay, di tayo bagbagap. Nay, kita nay, sinurot da ka manang. Si ka talaga ti sursurutan da, Kapitan. Uray sa dino ti papanam, isumot ti papananda. Nagpartakat asumurutan da gitay. Ay na. Di kan sama nga mi nagdigdigos. Ha? Ay kwa, agtip-tipidak iti danaw. Anya? Talaga adya ko nagdigdigos ni maminsan. Jak lama itured, tisan nga agdigos ka ba daw? Apay, sino ayat isa nagdigdigaw smaray? Di mo pa'y amo aya. Awan mo tamok. No asino ti saan nagdigdigos di ti barangay tayaw. Amok amin na taga ditaw managdigos damay. Ni Kapitan, saan nga agdigdigos? Ha? Unay mo day tapa nagkatawa mo. Apa yan? Ay, kwa? Sigod mo't asaan nagdigdigos. Ay, sa bagay. Diyan kayat nga sa asidgan? Madya talaga ti payud na. Ay, imbag-timbag ang maray. At least amok itan. Agat oray saan ko nga ibaga, amom latata maangot mo mat. Nakarkaron adyak asidgan ta mga numaulaw ag maray. Ay, saan ka nun nga agdigos, tap no makatipid. Siya, kadigdigos ko maray. Uri angot-angotin nak. Mabay nagmatamapan ka dagiti ko kumparik dita abagatan. Ano sana ka nagdigaws? Ay, mapangka di abagatan. Wen, ado ti ko kumparik dita maray. Ay, agiinom kami kano. Ay, sumala na ka spotting ka. Angam nay, agan-anad ka. Ha? Apay maray? Nalalastog dagiti tattao dita. Dumanog dalata ka nun, urawang basol mau. Pangbutbuteng dalaang mata, maray. Kat no nagsisingput da.
Jak to pa ag gastos no kasta nga giinom kamay. Isuda tag gastos, maray. Chip, hindi tataba dong aw. Nay, papanan na nga ta. Kat ija sigod a papapanan na aw. Ija bagatan. Ado nga minti gagayom na ija ka. Ha? Kat nobilin ni Uncle Kaw, akanayon tayo kanu nga grunda dita abagatan, taando kanu ti loko-loko dita. Katuan mo, Chip. Sa narumbang amapandita ni Tata Badaong, sa pailaklakayanan. Ay kat, ibagam kan kuha na, Chip. Mabit lang takasarita. Mapan kay di abagatan, Tata Badaw. Kita man naka-spooty nga, kwaraw. Oh, kadigdigos ko pa ya. Oh, awawisan dak dagiti gagayim ko dita. Ay, sa narumbang amapan kayo ijay. Tapay asan? Agin lalaing ka man na Chip, tanod ako nakait. Apay ko maabagbagaan nak. Siyak alakay bagbagaan nak kidain. Palpalagipan ka laeng. Tatalaga nga ado ti loko-loko ijay. Oy, di nakbibiyangan Dahita pa nagrondayaw ti biyangan. Ay, saan mi akayat na maisagmak ka? Ay, sana ka may sagmak. Dayjay nga uncle mo, asan nagdigdigos ti bagbagam. Inkay baga, tagdigos man, Mike. Nagangdaw. Mitingon kayo atanod ko. Apay nga umad adayo kay amen. Ibagam Jeff, ti magkagabaw. Kami nang kang. Masidig kayo. Mangyayuti baga. Ay, yara sa askulangan kan ka. Tapno sa namang nagdagiti dat dumang ka. Anya dayta. Anya. Saan kayo ngamin ka nung agdigdigaw? Isuasaan da kaya ti umasidag. Agtip-tipidak nga rin iti danom. Aw, kakadwa. Agtip-tipid ka no iti danaom. Isuasaan nga agdigdigaw. Ikot, mitingan da kami lata na kapitan. Uray medyo adayo kamay ta, mangugminot. Ayun mo, tungtun. Ay, bagak lang kada kayo anas ka. Nagbantay kayo analaeng. Agbantay kayo iti abagatan. Taada ka nun nagdidinanaw. Ha? Nagdidinanog da yamat. Nagkikinugtar da, kapitan. Nagkikinugtar da nga ibagbagam. Ket no nagkikinidagdalaang. Nagkikinugtar da. Nagkikinidagda. Agtal na kayo. Di talang ti pag-aapa nyo. Kanayan kayo nga agronda ija abagatan. Ay, jakot nga daman ng madama ko ijay. One cup. Nung nakikinidagda. Nagkikinugtar da. Ay, uston! Anya da dya, payod. Ay, naganglet, kas lakaldeng. Ni Uncle Kaw. Na, Nga to na nga di mintima kayo na. pala sumardeng. Nyamutan. Sumardeng kami, kapitan. Saan ka na nga masasinag ka na kamay? Bagbagaam ni Badung mo, aliklikan na ti mapandita abagatan, Maray. Ay na, Maray. Inaldaw ko abagbagaan. Angam di nakmatdingdinggan. Ay, katno ka na yun ti gulo ijay. Binilin pa yan ni inting dagiti tanod na akanayon da ko mga agronda ijay. Aya, Wen, Maray. Dagiti dayo dito'y barangay. Ditada, wano ijay da amap-mapan. kastagayam. Day tatipod na. Ay, ado at talaga dagiti loko iti day di abanda. Sapay bumitog da. Maminsan lang abituganda ni Badong mo awanan. Ha? Anya ti mapasamak, Maray? Ay na, Maray. Mabalo ka, adi na oras. Ay sos, di nakman but-but nga makapanirbyos ka man. Chip, aday bagak. Ning, apay ngay asaan ka pa'y mat anak kasagana ama panagrunda. Kwa, Chip. Apay, Nasakit nga mintingipon ko. nagtutulag kayon sa mat kadagiti dumatanaw. Kastamot lang tira sunda. Saan mo ta? Talaga nga min nasakit tingipon ko. Anay ko. Ay na. Oo, kita mo. Oo, lumtig da tiping-ping ko aw. Tinulad ko ni Kapitan. Agtip-tipidak, iso ajak agtut-tut bras. Anya, tila ipampambaryo Ti ko nayo kitday, takrut kayaw. Mabutang kayo nga grunday di abagatan. Sige kayaw, ipulong kayo kini Uncle Kaw.
Nasakit ka naman tingipan dagiti tanod ka. Iso adida kahit agrunda ang kail. Aminda? Unang kail. Tultuladen da ka. Agtip-tipid damay. Iso adidan agtutut brush. Oho! Pambarla dayta! Duatan ang agrunda ang kail. Maturog ako ba? Madimot ano ag may sak nga agrunda. Siya pa'y nakita ka nagpaabagatan ni Tata Badaw. Ay, hindi. Natangkan at talaga ti ulo na di akong pare. Ang mga nukurso na dahil dahil siya bagatan. Ay, basulan! Di matdumdum nga. Ay, sumipngutan, Maray. Ngamawan pa'y ni Badong Kao. Ay na, di ka pa'y laag sangsangit, Mare. Nasapa pa'y. Kahit sakto lang sangit, no tengan tirabe ay. Ay, kutuwan Inteng, umay ka man ditoy. Ay! Sikamot kaya marituya! Ala, Mare, ibagam ka ni Inteng, ti parikot mo. Ay, Kapitan, saan pa yan nagawid ni Badong Kao? Madanaga na ka mga no kinursunadadan. Ay, kwa! Di ka madanagan maray. Kaya di abagatan. Ipagrundaan mi doon rabi. Siyak ti bahala. Ay na, agyaman na, Kapitan. Di mo nga rod baybayan ni Badong ko, Mapanta grunda di taado ti loko. Ngamawan man lati armas na. Nagkunakad ka nga awan. Awan mo tinaitugot ng armas na. Ultimo aglatlati abadang. Awan. Pangor. Awan. Kit ag nervyos ka? Sino ngay kumatisan nga agnerbyos? Kat ado ti loko iji papananta. Ay, sakti ba ka mo? Don't worry. Angkal! Kita mau! Dagos masangput ang tangag lalaban. Aglamang tanang kail! Apay ko maglamang ta? Narigatin no makita data dagita. Guri ka. Limot pa rin ba dong di pagtintinulugan darugan? Ha? Ay! Isong agbaysaw! Ay ni Tata Badaw! Kaasimay! Lumaban ka kadi ang kail! Salakan ta! Ha? Ingka nga rudan! Agbati ak dito! Ay na! Buyag teramida! Ay, nagkakrutan! Natulad ka! Di siya katimapan! Sige! Ay, kasiyag mo titi pampabayaan niyaw. Huwag man nagkukumparing na yaw. Ayan. Makininong ka lang! Mawang babay mo! Ay! Sige, patayin tayo na tao! Ipuetan nyo na ka! Ako pare! Kapitan! Pare, ano sa yatin ba ka? Pare! Salakan ka! Saan ka kapitan? Awan mo, muscle mo! Talagang awan muscle kong madarmas ko! Ha? Ay, ipakita man kadakwada tayo tarmas mo, pare. Kasla bumbakay. Wala talaga kasla bumba! In nga to na dagiti iman nakat! Nagpangsay! Kasla bomba! Makapatay ti angot tao! Hoy! Ang subli ka! Angutan nyo ti bumba! Naglay nga talaga ni Uncle Juan niya, Tata Badaw. Kaslad anting-anting na. Ingato na lang dagiti iman na. Pimanaw adagos dagiti nang danog kan ka. Malulawag pa ilang bait. Ure tainsalakan na kamot ni Uncle Gao. Dayjay gayam ti armas na ngay bagbagana. Mayat. Kaya't kumati maadaan iti kasjay nga armas kay. Nay, anya nga iter aramidam dito'y Badaw. Kunak, ingka agdigaws. Kung nagmatkin ka atuladak ni idol ka, Sino nga idol nga bagbagam? ni kumparik nga inting nagkapoy kan. Anya? Agtip-tipidak matitidanaw makaskin ko na. Iso asaan ako niyagdigaws, tapno maadaanak iti armas akaskin ko na. Ha? Outside di ko lang buka, no saan kang agdigaws? Ure pay? Agdigos kawan no saan? Inlayat mo bitin kanya dito pang orba. No saan kang agdigaws? Pang-urang ka! Ito marayag lang! Hoy! Agsubli ka, Badaw! Papanam, Tata Badaw. Mapan ka manin iji abagatan na ya. Ilimlim mangag ni Nana Matuyang.
Ikamkamat na kanyak di pang aure. Ha? Abay-abang urin na ka. Pilitan na nga ron niya di gaus. Ha? Ay, sus. Nakaw na. Ay, narigat ang timapangay. Saan naman ito na kaya ti agdigaws? Marito yan. Addamadlaw ko kan ni Pari Badong. Anya, Maray? Saan samutan nga agdigdigaws? Saan mo nga iyarasaas? Tapod no. Na, kapag nagkatawa ka, Maray. Ay na, ay, agpadpadatan Maray. Niinteng, saan mo't nga agdigdigaws? Ni Badong mo, kastamot itan. Ay, agtip-tipid kano akaskin ni Kapitan. Ken, agkuy-kuyog dapayan ita. Kitam Maray. Agkuy-kuyog dapayan amagmagna. Ay! Ay, wag. Ay na, agtip-tipid da talaga dua. Ay, kahit Ay, ano santan atikin na ang duda, Na. Maray. ay, uray na ang duda, tanasisingpot matlata, dagiti asawa yo. Nanatoyang kan nanabanang. Nyamkit di, agdigos kayo asawa da. Tapno na banglo kayo. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Kapitan Enteng! Adan sa manan dagiti agtatakaw diti barangay tayo, Maray. Apay anak ko namti kasta, Maray. Kasanaw, parbangon pay laeng, agtataulan dagiti asok. Ay, uray dagiti aso mimot, Maray. Nadlaw mo mat gayam dayta. Madlaw ko tamariingak pay nukwa. Ay, apay nga ta. Kat agron-ron damat dakwarog. Parbangon mo nga men. Amang ano nakaturog dan ano kasjay nga oras. Ay, nasken amaamuan tayo. No asino dagiti tataulan dagiti aso iti parbangon. Agridam kayo man kawarog. Di kay batbaturog. Napayayaan ka, Agil. Nah, di mo amo ti mapaspasamak dito kabilatan. Anya ay ti mapaspasamak. Ada tataulan dagiti asa no parbangaw. Ay, katadamot nakita da tataulan da kas kumaiti pusa. Da na, agronda kayo. Agrunronda kami mata talaga. Aha. Ang mga no adamanan agtatakaw. Sige ang Agil. Agrunda kami aging kay ti parbangaon. Sige, tatiliwan nyo dagiti agtatakaw. No nga aduda. Tiliwan nyo latan. Inungton na ka ni Kapitan? Unya raud. Ay, saan kayo umit ngamin nga imay? Agungot, iso di kam si Murot. Anya nga iti kunana. Agrunda tayo ka na, waging kay ti parbangaon. Takanayon ka nung nga datataulan dagiti ason no kasta parbangaon. Wan ko namlatan ako ma. Wan ko nakmait. Nagsubli nga ta dagiti agtatakaw. Aya. Tiliwan tayo dagiti agtatakaw. Sige, narigatan no iso ti pakaungong tantew. Oy, tuyang. Tuyang, agring ka. Nagmayat pa'y lati tuturugak. Mapanak ag trabahon. Nagsapakan, parbangon pa'y lang.
Kastoy talaga ti panagrubwat ka ama pa nagtrabaho. Tamag magnaak pa'y. Mapankalatan. Ituloy ko ti maturog. Masapulay aringan nakpay lang. Chip! Nangag mo day, Jay. Nagtataol dagiti asaw. Nagtatakaw. Nagposisyon kayong harap, kakadwa. Ha? Ay! Kakadwa! Agposisyon tayo. Siputan nyo day ta sumungad. Nakapuraw. Ay! Shh! Ay, Chip. Sos. Aljan sawit. Ay, nakabutang. Takrut kan. Tao day ta magmagna. Ha? Ay, wan. Agsagsag awisaw. Iso day tanjet tatakaw. Ay, itilimon tayo nga rin doon ah. Una, Ay, nakabatogan itilin naglamungan tayo. Tilimon tayo. magambunan tayon. Sige! Tayon! Sugaw! Ay, batat Aristado kang nagtatakaw. Ay, saan nagtatakaw? Ay! Ay, saan ka nagtatakaw? Ha? Una po, so, Chip. Ha? Saan ka nagtatakaw? Minsan mo tatabadong tayo. Saan nagtatakaw ko na lang Sabay. arunahin? Wain, siyak na itaw. Ay, may tatabadong. Ay, saan nagtatakaw? Ha? Makaungungat ka talaga, pare. Kwa? Lyrax. Kasano ang makarelax siya? Kat pagsuspit siya, andak nagtatakaw dagito at tanod mo. Ha? Ay, kwa? Badong, pare, badong, relax, badong. Abay ko mga relax siya, ah. Na, Parbango nag-asumsumrag iti trabaho, pare. aya? No kasta, sika di ka na yun at tatalon ti asaw. Katwan, Mike. Saan nagtatakaw? Ay, naglukong dagiti tanod ko. Ambala, bagbagam dagita tanod mo, pare, ah. Diyak kaya tinaramid na kanyak. Win, sakti maka mo. Awisin ka pa'y ko mga ginom. Ha? Sanayin. Apa nagbabawi ka ngay? Dagita nga mintanod mo, ti makagapo. Psst, pare, Ha? bayam dagiti tanod ko. Awisin naklata, sa anak nga agad-gad. Sige, intun malam. Aginom ta, pare. Ni magayam ka ba dong tikanayon na lumabas no kas Japar bangon, Maray? Wen, Maray. Naibaga kanyak ni Inteng dayta. Isumot gayam tikanayon na rumwar. Mapan ka nagtrabaho. Kastamot laeng tinaistorya kanyak ni Inteng. Naistorya na mo't gayam kan ka. Ay katwen Ay kan minalam kanumot lang agin inom ni Pari Badong. No kasta amalpas ti trabaho na. No nakita ka limabas itay dito tersenak ni Kapitan. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di talaan ko na may. Ay kat napan iti balay da Pari Badong. Taaginom da kanong agkumpare. Ay sos, amangan no ditan amang rugi ti kalbaryo maribanang. Ne, apay ngay kwarog. Rabiin, ang awan matlaangan ni Uncle Mau. Napanan na kami na ya. Aginom dalaang kanumat kan ni Tatam Abadong. Ay, awanan na. Saan na malagip ni Uncle Tiagaway? Ingkaman la surutanan. Wanan tay. Ibagam, taagawi din. Papagawin lang. Ha? Baybayam lang ni uncle mo, Kwarog. Saan naman ano dito balay ni uncle mo? Pagawawi din nga rin ni Antay. Bagabajak pa'y agaw. Wait. Naglawa dito balay ko, pagturugan na. Oo nga. Oo nga. Ado pa'y tiarang ibusin mo yun. Pati pulutan na, gado Abong pa. charapin yung kuro. Anya ngay day tangkay. Ay, pam, titanod mo ta agronda kayo, ino. Wait, Kwarog. Tiro bangaramitan nyo, Di mo ayayaman Wait. ng uncle mo nga gawin, Ay. Madamdama ka pa yung nga gawin ng uncle mo.
Nabak nang kami kumanakin ni Badungkaw ko kumaray. Nay, apay anak ko nam tikasta, Maray. Ay, Nakakali kayon samot iti balitaw. no saan ko maaminalam nga inom ni Badungkaw? Ay, ado ko man ati urnong may. Makamo kan no anya ti kayat mo asawan marituyang. Ay, Kano nagagat ni kabadong? Agasam ta parbangon pa'y laang kat mapana nagtrabaho. pudno day ta ko kumaray. Kanalay ngagtrabaho ni Badungkaw. Ado ti amuna at trabaho. Day talaang tadi na maisardeng ti arak abisyo na. Ita, inraman na pa yun ni Inteng. Aw-awisan na matan. Lapdam ni Kapitan Maray. Di mo ipalubaws ang maipadakin ni Badungkaw. Ay sus, nagrikat mariba ng pulos asaan nga agprogreso ti biyag no adda bisyo. Ay na, kwarog. Napaanakla na kiinistorya ka dagiti kumarek. Ang amjak matan na sangputan ni uncle mo dito balay. Napanmanan nakiinom kinitata badung Ay, nakitam ana pa ni Jay? Kat no nagnadita likod ti balayaw. Ay, linibasan nakmanan no kasta. Ado ngamin ti kwarta ni tata badung ay gatang day ti arak. Nagagat ngamin ngagtrabahaw. Kahit makiin-inom latan ni uncle mo? Ay, dilagbain. Sigod mo ta na puskol ti rupan ni Uncle Kaw. Talagang awang babay na. Kapitan! Kapitan! Apa nakadumog ka di talamisaan? Mga torturog. Na, aldaw pa'y lang, makaturturog kan. Napuyat kami ka di pari ba daw? Agsesyon tayo, kapitan. Ay, nagmayat ti maturog. Agsesyon tayo magayaman. May padakan samatan ka ni kumparem abadong ngartag. Tuyang! Tuyang! Ha? Na, apay nakaringringgor ka kat kariring mo. Ano daw magayaman? Apa yan di nakrining? Ririingan ka, ngam di mo mat kaya tiagrang. Ha, basol ko pa'y. Ay, Diyos kay. Awanin. Saan ako na makatrabaho? Day takot nga may taminalam kayong agin inom kini Kapitan. Anya nga ita, dinala daw kan anak kariang. Ay, saus! Ikatanda ko na iti trabaho. No kastoya ka na yun. Ay, talagang ay katunda ka ah. Agasam ta saan ka manin asimrak edi kalman. Basol mo! Apay nga na di nakrining. Apay pabasulin nak ngay. Basol mo ah! Apay ngay maray, saan samatan ang mapanagtrab-trabaho ni Badung Mau? Inikatdan maray. Ay, apay ngay. Kasano? Kanayon amaladaw nga agreeng. Gapo iti panagin inumdakin ni Kapitan. Ay na, agpadadanakan ni Kapitan. Apay anak ko namday ta, maray. Ni Kapitan, idag session kami. Kasta una, itituglap na. Kastaya. Wan, madya talaga ti bisyaw. Ay, awanan maray. Saanan amatungpal di arapaap ko bumakndang. Ay, kasta tarapap mo, maray. Wan maray. Ado ko matikayat ko agatangan. Malaksid iti pagpapintas kaw. Kayat ko pa'y kumatigumatang iti dakkel abalay. Helikopter kumapay tigatangag taday tatiara paap kaw. Na, unay mo't day tangara pa apmon. Puna, tapno da pagluganak nga umay gumatang dito'y tersinam. Agreng ka man, marituyang. Agtagtagay napkan. Saanan nga rapap day ta? Sa dino ti papapanang. Apay aya, napanak mo't anak ikaaruba. Di ka pa'y nakaluto, pumanaw kan. Kasano ko mga gluto akat awan mo't may luto? Anya? Naibos amin nun dito'y balay. Tamanon nga aldaw, asan ka nagtrabaho? Manon ayangal daw. Nang rugi idi Miyerkules. Anya itan?
Merkulis badlaeng. Oh, makalawasan nga awan trabaho. Na. Ay, jak na pupuutan. Makalawas gaya main. Iso ano kayat mo nga agbiag tapay, agbiro kay ti trabaho. Tanuday talagin inom tar aramidam, awanan, mataytan iti bisay. Enteng, amom ka din no anyan ti mapaspasamak dito barangay mo. Anyang amin. Agure ka tagpanunutak. Apay lang nga panunutam. Naglaka asumungbat no amom ti sungbat na. Ay, agure ka. Korog! Woo! Na, Hey! di mo birukan ni Kwarog dito'y balay. Tamanon nga aldaw asaan nga imay dito'y. Na, apay kay. Anyat arami din na. Ay kat damagam kadagiti tanod mo. Na, Ay, day takot ti kunakkan ka. Taday tala makiin-inom kan ni kumparim abadong ti inararamid mo. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak dito'y barangay mo. Apay nga ay ayaban nak, kapitan. sino ko mga itiayabak? Hindi ko ma-chip tanod kwarog Ay, naku ma. Napananangatan. Naatadi mo ambo. Nagiinom kami ngamin ni Rabi kapitan. Rati na rami daw. Kuna namat ngamin nga, aginom kami langan. Takas tamat teraramida kapitan. Ay sus. Agtultul no kami lang kini Chip Kwarog. Tasursurutin me tiar aramida. Nay, apa nagsapa ka matita, kapitan? Puna trabaho ak iti very good. Saan kan ngagtugtuglap? Oo. Naalipta ka kon. Ay kat mayat ano kasta, kapitan? Ala, agtrabaho tayo. Nagsapa ka matin nga umay gumatang, maribanang. Kaluklukat ko pa'y lang. Sikat ikaw na na customer ko. Nagsapaak ngamin anariing mare, gapu iti taol dagiti aso. Ay, asino nga iti san amariing nukas jay mat. Ay, oray siyak mare. No apay ang agtataol damanan. Idiplinas laytan ni Inteng. Nigayam pari badong. Nagsapa manen arimwar iti balayda. Na, papanan na ngay. Ay kat mapan kano agtrabaho Ay, agtrabaho manan, ano kasta? Ay katuwin mare. Ay nasayaat mat. Taan nakapanunot. Kat dinan awisan ni Inteng nga aginom. Saan nga roden ang agreklamo ni Marituyang? Tanda man ang trabaho ni Badong na. Katuwin mare. Kan sa anak meten nga agreklamo. Ngamen, gimagat ni Inteng. Addan oras kan panawin na para iti barangay. Anya nga may nantay gatanga, mare. Nagchismis tamutin. Ay, si kamot ngamen, mare. Ang nasayaat mat, tanagbalew ni Pari Badong, kastamutan ni Inteng. Ay na, tatabadong kan kapitan. Kisayan nyo ti bisyo yung taday tati mangibos iti kwarta kan orasyon. Ala sigay, dedan tinagibusan ti sapalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangan.